Tiniya 47 Ambasa constituency ni Jalsara BC under Tipra Motha ni Waran so dur to dur campaign khele to dur to dur campaign khatiya tiniya BJP ni neta Janajati Morcha ni vice president Tananjoy Reang opo tiniya bubagra ni kaumuno khakra gathang ye BJP neta na opo thang ye prachar khe ha phaide chom BJP Janajati Morcha ni vice president Tananjoy Reang lek mai sapik na gana Hame na hame ya dong ha emre nu po rong khang to ni na ya ane ni chung mung tong bo tha tong khe tha the ni nu po tha bu thari di ko Motha kaham kau se, kita ber Tipra mak thang se Tipra mak thaya pa online no parti pa khaye bud ni prochar le khanai no, inkhang na bud ni prochar khai khe phai ma, hame yang Motha kaham kau se, inke ang pho purbe pole bodin ma parti no khe phai ma, ale bo 2000 phai se phai su, apung pore o se ekmato CPM 5 বছর খেয়া এরপরে লাম্পা সব সময় বা বিরোধী পার্টি সে নি উপজাতি জব সময় তো আইপি টিং থো টিং থো টিং আইপিএফ টিং থো পা খে ফাই মছে ইনকে আপাতত তাক জরাও খে আং বিজেপি গো তং না nongle keha BJP ni kormi singke nonle botri pramo thani tiniya prachar khepai mole nin o phaya prachar khepai mole nonle ma chung ma waiso Motha ha le bale inke nongle taklale mo thana derina na ni sarkar na derina akablang ho sap me ko hani podo ma tong phimo ba ka ta to bo tinam phang thot mang tho bunom tho ni na tang te no hothat এক মিনিট নিমিষতে দল বাই থাঙ্কে নি দলেত মাই ফিনে আবুনা সারক খামা খেও না কে এরপরে কে চিন্তা কে ফিনাই tre the ka nungke ja tawa BJP ni kormi ke BJP ola nonle ma podo repeat yo আঙ্কে জনজাতি মোর্চা নি বাই প্রেসিডেন্ট মতো dak nirmu ke তনঞ্জয় Fighting,